Está ahí en primera fila. Un momento. Vamos a juntarnos un poco más aquí. David, usted, Harry Menere. Que se va a caer. La busca de Yes.
egin bihurria da, oroimenean agindua. Itxatzaminen baten egon ez jokatu, egonkizunez pausitua. Aberriaren guma, euskararena, gure baitan gaude gehiena. Euskara zabaldua, lau haizetara.
Politi,